na kalau levu kanganga sa se matuna ne mamimbula be ke muni ni koni ambuli ke mami me bakakena ka sa se ni bakadengu ne alo ke mami me adova ni ke mami sa dengu ya ni be ke muni ni solia be ke mami na alo sa ke na ina na kindei me ke mami ngarabi ke muni kin ka ko ni duru me be ke mami na alo ngadi de ke mami senga ni buli tarawa na lo mamuni sena ya lo welen de ke mami tawayanga matamuni iya ena no muni rara manga me ke mami dilabi kina ke na ne mami ngaraba na ne mami tabi me ke mami baka dora na ya lo ngalala ena buku Kristo Yesu na tui na ne mami turanga kai bakambula amen. Na yada ni kalau na tamanda na lubena kena lo tambu enda sa bekin tabaki na londa lotu bimbi ni non rato mai bati kori tolu na nonda italangase liu ni wase na loma ni nonda lotu na lotu weslebit na italangase ni wase bengono na italtala Samuela wai karawa talangase ni waswaso kandawo saya tala saya skawa ke na tala ponya ni dangi lebu na talangase ni waswaso lo mai bit enta saba bina kabwana kalu ndenda tiko bale lebu dina ena nona bale ena mataka ni singendendai ena nonda mai bandina dina taka kamai sokolo kangaraba na nonda turanga nonda kalu ena nona beka debi nona benting itaki nona belu muti kanda sama ingaraba na nona kau na kalu na singa tambu endindai enda babi na binakan ni kambura kiti kona lutungo na nonda banoi biti sa kinda bagi kenda kede enda bara rongo tigumai na nonda lotu kamburaki na singa tambu endindai na bani lotu na centenary ena kia na main karabi na nonda lotu ni vei bakati kori vei nonda iluli ni waswase singa indai na loma ni nonda vanua ena maten tu kabakaki na lotu nda sabe kinda bagi kede tiko ena mataka ni singa indai ena babi na binaka kia na nonda varo roko ki buana nonda kalu sa koto e matanda na nonda ituba ni lotu kaya na nonda napakamuri tiko na nonda ituba ni lotu barautaki na ibola barautaki weekend na singa tambu ni singa indindai na nonda sere ni badau kaya na nonda babi na binaka buana kalu sere barautaki na ikatini garua sa anda tudake mentalangata na sere ngo na babi na binaka na baro roko buana kalu.
shall we come to God in a prayer of thanksgiving and followed by the Lord's Prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, as we enter into worship this morning, a very special worship, as we gather to induct our Taltalangases. Lord, we bring your peace with us. We acknowledge your power over all that will be said today and sung today and performed today. We thank you, God, for the gifts that you have given us, that we can worship you with our gifts. Everlasting God, we continue to come before you, your presence, with a humble and contrite heart, seeking your divine presence. We acknowledge your power and goodness, recognizing that you are our refuge and fortress in times of trouble. We declare your lordship over all creation, knowing that you alone have the power to break every bond, defeat every evil, and overcome all darkness. We stand on the authority of your word and the victory won by Jesus Christ on the cross. Gracious Father, we lift our voice in prayer, eagerly seeking your divine intervention in every ear, in every area of our life. And especially, God, we thank you for our Vanua, the stronghold of Fiji, people who are called Fijians, the Tovata, the Kumbuna, the Brubusanga. Thank you, Lord, that we can come as one people and worship you. We also thank you, God, for our Lotu, Kasilevu. And Lord, we commit Vunivalevu, Gasalbe Vuke, and all the departments of the Lotuesle. We commit the Taltalangases into various 59 divisions, dear Father. They are your strength. They are a voice to the people. They are the light, those who are lost in their sin. We also remember, Heavenly Father, in our prayers, all the churches in Fiji. No matter how big they are, no matter how small they are, Lord, their leaders. We commit every child of God who confesses Jesus as their Lord and Savior. Yes, Heavenly Father, thank you, Lord, for Fiji. Thank you, Lord, for the people who are called by your name. We humbly beseech you, Lord, in our thanksgiving, the head of state, the commander-in-chief, Ratuningama Lalalamu, the President, Lord. Thank you, God, for his life. Thank you, God, for his faith. Thank God he stands as the commander of the chief of the state, dear Father. Head of the state, God, bless him and give him wisdom. We also like to pray for our Prime Minister, Sitiveni Rabuka. His role to lead Fiji safely, Lord. Pray that you'll give him wisdom and give him power, Lord, to stand firm. And thank you, Lord, for the leader of opposition, our brother India, Sariratu. His role to steer Fiji from behind, Lord. Thank you, dear Father. We also pray for all the members of the Parliament, not forgetting, God, the Commander of the Republic of Fiji, dear God, Major General Chone Kalau Niwai. Thank you, Lord, for the Commander of Police, Mr. Rusiate Tunrawi. All these people, Lord, give them your wisdom, dear Father. Thank you, Lord, for their lives and for their role.
And today we bring out thanksgiving for our 3 Taltalangases who will be inducted today. Reverend Sasi Kawa, thank you, God, for his life. Thank you, Lord, for Punyane. Nadangilevu, dear Father. Thank you for Taltala Samuela. Waikarawa, Lord. They've been chosen by your Spirit, dear God, and you have anointed them to lead this Wasiwasi, Lord. Come, Lord Jesus. Bless us all and anoint us. The prayers of all hearts who are present here, dear Father. We bring those prayers of thanksgiving at your feet of Jesus Christ. Thank you, Lord. Come, Lord Jesus, anoint us and bless us. We ask in Jesus' name. Amen. Tamay, Mami. Sulemai kimami sinungono na kakukot kimami. Ikakukot kimami ng pere. Kakukot kimami ng pere. Kakukot kimami ng pere. Kamulay kami na la. Nisano manimat nito. Kena kokowa. Kanin lang lagi. Kasangan yung mundo. Amen.
Ciku sana nguntura na kasilip ni nandalo tu sile mitskir tuma. Tukam sacu ko na matani singa tanggu malagandingo. Na bukun sana ibaba ko so lotu sile. Bisi keru tuma. Memang babutan ni mami bos ni bikin tabaki. Bikin mami kinda bagi kem ni sacu ko na singa tambung bimbi. Menggarap sacu kina na lotu ni bibi bakat skori. Gerto sana ital talangasi. Eliutul. Na madiu na Roma na kena wasen dua kina etin kono. Ni usasa ni mando ata na itu minaka. Ni sei ko ngori. Na ko ni kelo we mambulai kina. Wirwa ando sabang bota. Eliu beir baciu. Kira talanga kay matin tutani. Kimami salabutan ni mami poso ni bambula na kena sarang becina yang bagi ni bingkarabi na rundo lulus bukon. Kimami sakin da basa na numni bu bale. Kimami sababaro mi kimi na rongo datanga na bosadaba. Ibe talai ena singendingo minimami kanebiti. Ena buku ni lotu ni bibat skori vadur sa chuna sile un singdingo sa salabatan ani mami banu ni binaka ena lomon yang bakingo kena ni mami masu ena buku ni kena ngarabi na itabi bangga siliu ena solia ena sol satu na kelor na bula malaka kena kokoa kana ngarabi sa tsukina itabi merani bakana keninaki merasa muni bula bubuai ena bukuni kena sokotek satu mamalo na wakin lotu ena lamon yang baki rosong bulu rosong bukon kisum sacuna turana kasilib omoi tukam sacu omoi lebut sacuna na mami bos ni bikin tabaki ena mata ni singom la dengo wa sacuan kenliu Kinta bagi sacu na ital talangkasi. Do sampai wajkur sacu ko, ena mata ni singa endingo. Taltala sembela, wai karawa, na ital embingunu, na ital saya sikawa, ital talangkasi kendabu, kini ital puniani, narangilibu. Ni na kena wase cin kelima en cikine wal ya dabutu cia cubango me ka salomon yo temangu au salomon kem do tengah apa kakina mundo sa cunga ena nunggu lolom sa dabutu na bosin bikin tabaki kina no muni ibu bali kine lesle sibo satu sama tamni muni na lebing garabikina sa maso cun lotu ina sombuti na kau koni al tambu karau cuki no muni nangarava nelis lesi ken tabi cuk som sacu na ital talanga se itolu enda mengarava sacu yen lotu bibat skori tukam sacu ko no mengusu kimamu na num do usa kita bagi sacu ko na lotu single bendingo wasa cuka na ken lu sa kita bagi sandal cuma na tal bibu kisuba lani sa cuk sahabat ki kenda ena matakan ising dingo taltala uni sumo kimami marau kimami bangam lamlakan ni sa dum ena koroturang ena buguni les ni sa talai sa cuma kina wana kelo ena buguni kenang karab na dada no mana ena non lutun jina ni ngara basa cuna lutun bikin tabaki suba ena mado minggu ikim satur terau cuma nangono ko mikim sakin ta bagi kim ni raw ena marau kena bula malaka ni sakin ta bagi sadal cuma nanon dai baba koso enda satu raw ena matakan sing dinggo sakin ta bagi sadal cuma kim ni oni warong cuma ena wata ni mona liba ena lutu sele evici kirtuma Kami salah bukan ni membikin tabak kena bula malaka ena marau. Kami sabi kita bagi sacu ko na tamalani kalau na tamanda
kena kalau nolumena, kena kalau nel tambu. Ni mami maswa chuni lo tu na singat ndengo ni rao me valele vie ni tutu malaka. Weekend enda baronga na VSI wichi kena VSI burubura. Ena singat tambu bimbi, singat tambu ni biba chkuri. Kanda sa kinda bagi sa tal chungai na nonda baba koso. Enda sa lut so chuko na sentenri ena matakan chingdingo. Na nona bosa na sopita me ulau talebidei. Me ulau talebidei sa tunga bikemni na bosa ni bura. Sa suri dikenda da barutan lo manda kene londa. Ena buguni bosa sa baruta ken chingdingo ninda na bai boto tekina. Me vanga kai ba kokua. Nonda bitokani ena bukuni kena dulumiani nembaki rondolu rosong kon chusa chuna dakinda bagir tu talanga na buni bola ena vitambana ena nonda tu lotu sele bichkir tuma ena nakinda baki tal mosese sol vingara bisa cukup ko ena bukuni bulra ramba kei tal tuindau ena YPD wirna tambongoni kei ndigunesi marciana kuriraba msada butoni mi bosi ni kinda baki sa kinda baki sa chu ena buguni lesi ni sa chuma kina nonda volleyball liu maswa tuni lo tuni ni bulan ni nanganga kami ngara vini tabi beba kasa kadibi kemni kina lo to sile bi keru tuma kine lesi oni sama ibi ngara bisa chukina ena bi sana bosa ukinda ba kemni sa chukin kine suba na wini bola ni bi tamana kena nom ni mata bu bale saba sa chuan kenni Kaya nangaw na men nandoleki na nabo sa nibe kindabaki. Sanding itagit yung dua men nandole na nabo sa nibe kindabaki. Yan nasingin din.
na kana ngaso aisea na kena wase ono na tikine walu o wangi rongoda na ndomo ni turanga ni akaya ko dia me utala ko dia me lago na bukiki tau o wangi ka se yongo moni teleo usak sa tuksom sa na turanga ital talangasi na lom sa ni wase lebu suwa abu wale wa ital talangasi na lom sa nonda lutu sele bit kerutuma e lulu ni bit tambadadak turanga ital tal ena siga binadu kwa Memandungan remo mutura kena bukun rang kasilebu, abu buning kasilebu, kita dini babu ni bola, yang singi bina ni kuat, mundolnya na bos ni bikin tapak kirong rokok binak, mai tahu sahaja tu na bukun rang, yang singi lebu ni kuat. Kali usaha tu na baru binak, ini sampai kita pakai nambah kirong undul rasa ngabul kono, yang demi kita pakai batani nona lama, kena nabi baru tak kena ngoni turang Yesus Kristus, santina sarana bos rong binak. Mai tau sakat tu na singa binanga ni kuwa i warau mi soko tak sakat tu na wanga ni binga rabi nan ruan ni lotu na loma sakat ni lotu esele bit kerutuma kanda wanu na kina na singa binanga ni kuwa na rawat sanga na kokowa kena na bi warau tak mi lio sakat tu na dangi alu tamu ni kalau na loma sakat na lotu kali satu kina na wanu binanga na singa binanga ni kuwa ngandre muda satu kina na wanu binanga na bukun ranga silebu abu ni ngasilebu na bitadini babu ni bola na singa binanga ni kuwa na bosa ni bikin tabaki rongo binaka mai tau sakat tu na bukun tu ena single binani kuwa ngandre mutu dak talanga na single binani kuwa mu musun tu na bu bale bai talangas tu mai bahati kor sakat tu ena single binani kuwa na tala Samuel we karawa talangas ni lom ni waswas kumbe beungun era bingara sakat tu na lom ni tambadaga ko mokani karada tu sakambai na lom ni tu barat baturanga ni mbale en matanda sa ngone turanga na tu waileu Tal-tala na loma sa kanwa sos kandabu, tal-tala saya skawa, erabing kalay sa tunga na loma nong dakor ni bibaru tayo minta bulebu, eradabu tu sa kamay na loma tu baturang na dolase, matandra nong wani turang na tuitabuki. Tal-tala po niya na dangilebu, eradabu tu sa kamay na loma niya no baturang o batulele, karabing kalay sa katu na loma ni tambadakada ko yakete, na loma sa kani waswasiomba. O ngandre mo dabut sa kina na banu binaka na singa binaka ni kuwa, ena bukun tu sangan ital talangasi ena sigi binaka ni kuwa o binaka tanga na bosa ni bikin tabaki era me kinta bagi saka tuki na bukun i tabi lebu sa ko to matan ratu baro meranggaraba ena be sigi mata kemni sanang kasi lebu kali saka tu na bonu binaka ena singa binaka ni kuwa ena daga ni bikalibe na daga ni bitalai sa bikalibe kina na klo kina tumbula ena sigi binaka ni kuwa sini ngolaba modabut na bonu binaka na lom sangan tambah daga mokani wana turang na budubal turang na tikamba watalakina bubali na dolase wana turang na titabuki lomani bubali turang na marabule na sigi binani kuwa ena zaga ni bisusu era sung sakina na italeni kalau karabing garabi sakatu na loma non dolutu esile e biti kerutuma ni kuwa na sabal binakina wana kalau ni damai wandin tang na zaga ni bisusu ya zaga non rabila beti na kalau kena rembula ramer tambe tikina ni tutu wai talangasi ena sigle binani ko tuksom sa kana turana ngasilibu tuksom sa kana turana bubu ngasilibu na bitadini babu ni bola tuksom sa mana bitadini bai talangasi lom sa kana ndo lotu sile bit kirtuma ratu ndam som talanga ngasilibu babu lom ndolo tu daksak mondole na bosa ni bikin tabak rongo binaka tau sa tu sigle binani ko sa kana balau saban kenlibu
Sa dabuta na wabinabinaka na matasere. Kena iwawa koso leo ni loto na matakani singendendain da sana tiga buong karabayani. Anon roa tu buat tikori na ital-talangasi tolu. Na matakani singendendain sa surat sa kanaturanang kasi lebu bibuke. Sa liute ikandayan na singelebu dendain. Kemunizana turangana ngasilebu. Ena bukunda na ngasinilotu. Kena ibaba koso lenilotu. Ena lomani wase-wase gumbia ungunu. Wase-wase ko kandabu. Wase-wase ko lomai vite dake. Ke ira na ibaba koso era sunggu nyongo. Sa kando kai. Kakamaro tagi sa katalang abiyaw. Meu tukuni ratou na italtala Samuela, wai Karawa, talatala Sayasi, Kawa, ke talatala Ponyani, na dangilebu yani veke muni, ke nanon ratou ndui mata bubale, muni sa vakati kori ratou saka, gina ilesi-lesi, vakai talatalangase, e na loma ni wase-wase kombiong unu, e na loma ni wase-wase kokandabu, ke na wase-wase, kalau mai vite daki turangan ang kasilebu. Nawalebu. Kimundau na italtala, kinanomdon di mata wale, sa chiko talaga na ibaba kosolo ni lotu. Tuguna na itutugo sa balayan ko speli wala uluke. Nonda ibang bula karistoa sa mas tigo ng bong itaw doko. Nimbero nang kainding itagirato, talayirato yani. Ni apostolo liuti ni Garua. Tugun talanga na ibolong natatakan ni apostolo, ni urito ni tisa pelir tu sa tigo me Antioki. Tu alolo masu-masu ni beran tu talay tambagi Paula kay panapasa. Nalingan na to, talay tu yani, matay ni laulako, baka uloto na bibunutani. Sureti kaya muni na biyokani. Sa muria talanga na iboronggo, non de bang bulok Kristo, non apostolo. Pati kora na talay, katalay rito yan ito kanyonggo. Nadadakan ta saban tinata, ni saka di biruto kinanalo tambo mertong karaban. At siguro nang damaso na ibabakoso, kiramen ta sa tabuta bata, tolu, na italtala Samuel awi Karawa. Taltala saya skawa, ini taltala Ponyani na dangilebu. Nonggo ito kani na turangan. Kasabarota bikan tanay paglatamo, mesanggara unisara, may kuninding itagi paluwain doon na tamata. Kinabeli utagin ni loto ichiso. Sandundono kina, may usatarong amanda kapanggang kamatuan, na bikaso. Kaream dong kay Soma na yalolomanan din na naklo. Nimber ni mamingay pakatikori kimdo. Na itabi bimbiyonggo. Sa ati ko so nataro mi utaronga. Nabi kimdo. Nonggo ito kanya na matagan dinday. Do sabang din natalini. Sabo may buwan na kalaw na yalotambong. Na itabi onggo. Kasay kwa talaga onggo na loman ituranga o Chisu Kristo.
Sa waungetili na lomdo, ndo kata na ibolo tamu. Sa kotukina na ibolo bulindina tau doko, membaleta ng bula tau mundu, ni tamata na buku ni pambau ti Yesus Kristo, ndo na yala takali, ndo timberi ira na ibaba koso lotu, kalesi ndo nang karabira, na iboka bulindondo ni kalau na ibolongo, Usawa mbauta ni sawa witi au kina tambu yung barau kina na itabi ongol. Doon tu barauli, na alon dina, na bengaw na tao dokon, do balatakan ng dina kan dundon ni Kristo, daw borata na ibuka bulitanin. Kaya nga sabi may lagi na lotu, kabisang kasanga kinabosan ni Kalau, Nang daw yali na biwando doon taki, nang daw biwasal taki, biran daw pakatalay. Se malu-malu mo se alaway, alokowa, daw watumbu bese, daw na yalo binaka yalo lama, na namun daw pwedora, na namun daw patulewa. Doon sa ngalibang umatua, do liu tagira na lewin lotu do sa lis mondong kara do nonray taltala ena daga ni bebang bulay to mundo i Kristo ena nom do bunaw taka na dana ena na loma bir temat kita nga bebu tuni kabaile sui mai kina merele bunga buana klo membuli da kina onraelo sabsaba mereda ro kina mereda na klo Nisa bakyo kina na kalau. Taro sa kabekian na ibaba koso, kilani taro mimbiyonggo andaw taro ngibira na ibaba koso na panuwaira sa andaw leski na nanonday totala. Kilani sa tingunggo na sana ulo may biti na sano kandabo. Kaya na was-was yung biyong munu kung nitakan nita sana bibuke na kaya na somi na taronggo. Ano nda bito ko ni kinatakang bimbi bakay totala. Kaya muna na ibaba ko sa loti Yesus Kristo ni saban di takali na nomuni bakambauta rongada na nomuni maso na kalau talamay kinano na italayong ko nomuni talanggasi metigo na kaya muna maliwa sahaya takalin daw to ko ni irto nono to dakdaka nono to di mata bubale nono to itiko ni veli tagi pakalotu ala tagali munindaw rongodi rito na lama masu lagi rito bangu matu buana klo merto rawata papinaka na ala talero rawa non rito itabi buana klo geno na lotu sa anda maswata ruwa tolu Kemdaw na taltala na nonggoy tokane na takataka ni Klo. Neada ni turanga o Yesus Kristo ko indon ka na tuiga ulunluto talanga. Nakaukawa ni tutu sa alesya o kinano konferente ni Lotu Eslebiti. Au sa tugun na kinanggo ni sa sulia kinalingam do wendenday. Na les imbimbi kandokai. Bakay talanggase, enay wasi-wasi kong biyangunu, enay wasi-wasi ko kandabong, kenay wasi-wasi, elo may bititake. Amen.
Tu wata ke na taka pai tal ngase. Enai wasu ko biungunu. Enai wasu ko kandabu, enai wasu ko lomai biti. Na kena langi-langi, na kena marau, na kena kolongata. Kena bodeng. Sa kamarau tangi dina biau. Meu sa kinda bai kemdo ene tabiongo, kasulebe kemdo na lingangu matau ni bitokan. Kena lenga ni taka ni turanga. Bani. Sampai no ngo ena kena lubana kena lutambu. Amen. Sanggai no muna les yongo ena ada ni kolona tamanda. Kolona lubana kena kolona lutambu. Amen. Sanggai no muna les yongo ena ada ni kolona tamanda. Kolona lubana kena kolona lutambu. Amen.
Do sasangan ni ding ite yau. Ya ngau san ding ite kimdo walisi kimdo. Do la ko kabua ye meti ko telangana bomdo. Do samai kana no te peli na kolou. O ko ana kana ni bulu to mundo. Do rawat kina nanganga kina padeu. Do tu dake kala ko yani na kau ni turanga ena singa endendai. Amen. So di saat cikgu nangau na be kemdo itu tanggas. Dagdaka na wasendua tikina walu ia ando na rawata na kau ni sa lau mai vike mundo na alo tambu do na ngai ndau tukuni au me Jerusalem chuti ai Samaria kai dova ia la ke burura ciku sa na ngone turanga na ngasilim na panua ira sa na takau ni tambua na ngone turanga na tuimbu ciku sa talanga na turanga na buni bola liu na ni robonua na visi ngone turanga na tuwi liu na buni bal ciku sa talanga na buni bola liu bibuki dabu baliti na dabuti ba turanga sa kiri na bibusuti ciku sa talanga na ngasilebu padengu era tiko rawa bete wadi kenda ena mataga ndai au tudake na singalebu ni kua me ndua ni tu bosa ni baga binak na huvale bete dini baga talangase kitu mai bati kori ena mataga tali ni kua na siya ningay dabuta na kito'y dabuti bakaturanga kila ni sa rongoti na bosa ni kenandulay na bosa ni bikin dabaki na singal libo indinday au kila ni ray kenay sebu kenay matay ni ngauna ni mengarabi kina endua na dadaka bimbi dadaka levu dadaka talei ena non ramai bati kori nei talangase ena non da vali lutunga ni mboso biti ena sentenri ena singa levu ndindai kito marau kito babine benaka misa kadi bagi tigo na tigene singa mesa tosa nikina na vito se aki na lisilesi kito sa mai bati kori rawa ka mai suli bata ke na koukoua ke na tabi mena lengarabi na wase kito sa lesi me kito lebe ngarabi kina kito maro tawa lebu na lewa mangosa na lewa rayawa kabukea baka lebu na vengarabi na loma ni lutu wesele na ngona bo ni bisau enda sa mai ndonu ya ena ngonongo ena vida na bosa leleka au mai rawata rawa ena buki kito ena mataga ndindai kama indoleki na bosa ni bikin dabaki na bosa ni kadabuti kina na bosa ni babi ni benaka ena tabi lebu mengarabi na mataga ni kuwa sa sanga ni malabu sa wana ken liu
scripture reading is taken from our daily reading that is published by the Methodist Church in Fiji, and I shall be reading yesterday's reading and today's reading. Our first reading comes to us from Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Philippians chapter 2, verses 5 to 11, and this is what the Word of God says. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that in the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Our second reading comes to us from Luke chapter 14, and taking from verse 25 to the end of the chapter. Luke chapter 14, verses 25 to 35. This is what the Word of God is saying. Now, great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who sees it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So, therefore, any one of you who sees does not renounce all that he has cannot be my disciple. Salt is good, but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is of no use either for the soil or for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear. This is the word of God. Sereni wabna binaka sanawoti sanangay karoy talangan suli ano nanda tulong ni walut sanda tudake men sa wabna binaka. Amen.
ke munizana kalou, ki mami adoba na ngau na mbimbi, na ngau na me ki mami ndau wata ki laki na givei ke muni na irei rai ni ne mami wambauta. E na ne mami sulia na kai tu vei ke mami vei ke muni, ka tukina na ne mami wanu nui, ni sa tu ngā vei ke muni na ka kede membaleti ke mami. Warau me ke mami ndondolinga ki na peleti ni sulia na matagai ndai. Uni sa kilana vei ka embaleti ke mami, e ki mami sa waka vinaka na no muni vosa ni ala, ni o koe sanda usuli e nanga inda usuli le suve koea, e na iwarau vinaka, tambagi sombu, kurei taivata, o vuambale era na sulia na tamata kina lo masa remundou. Me sa ne mami na no muni kalungata ni suli ka ende indai na vukumuni chisu na iwambula. Ameni.
The wawa na pinakawalewa na Batser lewa na Centenary Church na Matanikua. Dan dua wata cumayan na be wawa kosulo ni lotu na be saibiti. Taun daw keviti na wawa na pinaka na bukuni matsere. Rongo pinaka na Centenary Church. Dinambakan nira lewa cuka nolo maibiti pinaka tiwa. Tahu wawa na pinaka ni tutoka cuka nolo na sokolo na matakan dindai. Kena matai ni ngauna me garawikina na lotu ni bere talayani nondai talangase nda sawati kori roto ike muni na nondai baba koso mai na waswasum biungunu nondai baba koso mai na waswaso kandawo kene waswaso lo mai bite dake no muni talangase sawati kori rawa na matandendai sa suli salatu ngana kau meralawayani karasana lain karawa dai tawi dono merang karawa enon do wati korital na tal tambataka enon lomani non tu waswasi esa kandokai marau na baba ni binakan di sa tigorongo na baba ko sinay na bonu tungon Centenary Church and the baba ni binakin na bolewo. Also ideally acknowledge the presence of our visitors this morning. Thank you for coming and joining us in our worship service this morning. We do acknowledge your presence this morning. I know that I'll be preaching in Tauke language, as I am hoping that our Lord Jesus Christ will speak directly or indirectly into your hearts this morning with a message, and I'm hopeful that we will unite as church members, as Christian followers, under the foot of Christ's cross. And I'm so thankful for your presence this morning. Na hultanga wa rautaka tiumai, na lotu mbimbi ni nonda wa tikori roto na nonda italtala. Kau wapinapenaka ni roto chikatalanga ibita ni taltalangas, ni taltalang tambatavaka, ni turara lewu. Na matakan ni singan din tayo. Me wakaungo na kena rorongo, takarawa na isau ni nomumuri Kristo ni mbera ni otaura na matay ni kalawa. The theme of my sermon this morning is counting the cost of following Christ before you are taking the first step in following Christ's footsteps. Siya me ngolakina na nandabaka sama na matangandinday. Kemlisana nunggu itokani wa italtalangasi. Rarama nila soni ruwa. Na luke na kenawasi tinigabay na Filipay na kenawasi ruwa. Daga tagaraman da na isaw. Na isaw ni muri Kristo ni mbera niyo dhawi kalawa. Kene malembale au biya ba madala taka chuku weekend na singa lewe ndai weekend na lewe ni lotu Wesley. Lotu ba Kristo weekend na ban lotu lewe ngona Centenary weke menita langani warong chuku mai. Daga taka raman na isaw ni muri. Dakakuha ni muriwale. You are not following the followers, but you are following Christ. So it is important. It is important for us individually to count the cost of following Christ before you are taking the first step. Singale wenden dai ke misa na kahung do ti kona to kani bai taltalanga ke nei taltala ke na bubale bai taltala sa kambimbi enda singale ngale ti ko ni lo manda gai kila oya watu wa ba ke daga taraman da no matai ni tawi kalawa nimbera ni ngai taura na matai ni kalawa mo sa muria na mawe ni apa Kristo ke baya
And the second thing daw lay complain italatalan in sa chiko loma. Siya ningay tuwa, tiko na maing kasilebo, sa kirame ula si ka, balit di sandan din, nung kutiko ka. Even though that is the issue, the current issue within the Methodist Church in Fiji, I am pleading to you ministers who have already inducted this morning, count the cost before you are taking the first step in following Christ. Tayo sa ni kambing biya sabi kemuni na matangan denday kemuni sa kanay baba ko sulo ni Lot. Na ibaraw ng damurya na mawe ni Abay Kristo, ti ko na kaya na ibaraw. Doon ay wala David Watson counting the cost of following Christ. And doon naman dakila ni ombera ni umurya en dua kila na dabay tu may liu. Daba na ibaraw ni muri. Yung sa may batambuhi, malalisingan din na, sa ngay batambuhi, manona na Kristo, muri ati ko na mawe ni Abay Chisu. Daw kalau tumas-masu singandina, daw bunaw, batawa, tuirara, yado na itatala. Daba na ibaraw, daba ikabikan na ibaraw kebakain dua, data na tamana, data na tinana, data na lubana, data na nganana, data na oirkeve, ngay wili talaki na nomu dati ko nga bakatagi ko, o sanggay nunggu tisepeli. Daba na kinimbalbali. Daba na kabi, aba madalatabaikan na nebol tambung. Eka mandangabaikan na nebol tambu, malomana na tamabu, na tinamu. Yan nebol tambu. Kaya baka wala ko may, o sa kanyo dati rango, ngayon bila ko may mo sa may muriaw, iyo sa kanyo kati menungguti sepeli. Indo na kaya pa ang bimbita ka tsukubikyan dan. O karami wili ka man, dahil ruwa na tigini pol tambo, duwa na luka na kanawase diwa tigini rosong mulutulong. Kaya baka indo biya muriaw, kako ni muriaw na lumana. Dhamay na no mukabalatay muriaw. If anybody wants to follow me, he must carry his own cross. You cannot carry Christ's cross, but you can carry your own cross. Dhala muriaw ada besinga. Kene karuan na wasedi on suandua. Kemuni naturanga au na muri kemuni. Iya beauty au manda me ulai vita tau mai virtu mai neto. Vita tau rau mai neto au na kai muri kemuni. Wa au na muri kemuni. Solia manda pe au na ngau na belos tele male. Wea una muri kamu dia na besing kata na kumula. Sa banggar na fokisi sa bay roro naman bonbuka. Na lubi ni temata sindo na puno ipakotor kina uluna. Kemdo no nonggo ito kani, do nda bisa kachiko na matangan tendai. Kena no mdo di mata bubali. Nakae biya mama na taga bekere ba tabu na priority. Da sama itu lo madangkan daw singa tunikila ay uti ko pa tabeke. Salesi ko na konferensya ka ay tapos siya kinay ka usal ko man nga may ka gailang may ka. Erto bulis ko na ngone. Na ilis-ilisin ko rin sinibiraw ti pati kito. Balit ay rabulit ko na ngone. E na sa kanin duwa na koribuli ni primary ka na secondary chumikya. Counting the costs before you follow Christ is very important. Not when you are following that you ask Jesus why I am following you. I supposed to be in another
organization, another ministry, instead of coming to this ministry, the church. Karosani kambing biar bintu saya bikin mulu, bikin kita sarana bapa kosan singgili bintindai. Raida na raibotu tu walaka na itu tu wani bika ena badori ena lama ni song. The church needs a visionary leader within the organization. Sangai kabe kan tanon dalesoni ena tigedero sumukawalu na luke wasetini kapa. Kamay bekan tanon dalesoni raita. Kebukain dua veteran dono na pale, taka roman tan lebih katudoko. Ya ke sama di biri taka rawo ko na ya buni pale, ngai sangani tuwa na ka me ba otikin na pale, na ngai ndrenre, ko na leo ni ponwa ni sangani bata para rawo na pale. Dono pale cungai tumbagori tempat ini. Kibaya sengani pada para na palengko pana tambatini ko cuitu magori andu na kauran ton bisnis subonggo na biasa bitaw dong guaran ren pa kandan lutu sele baltan labo endon donunga mesa daga tagirawa na kaboy labo ke na kaboy yaw ke na kakita nga nimberin tarna pali na bulo maci na baginggo ene kacini kan dua cini ka rua se kacini ka tolumbe kan ni bulo maci na baginggo na pasumbur kinan donan durun in total na pale ni boss ke bagasi ni sumnan duru ke bagasi ni pada parin bernam boss ni baging baginggo 2027 nen talangan ni bagus dapat bitu nu cukupikan tan lesungo nimbara ni toso na lotu ichisu enda na taka na tambata ni kalau me toso bagdaba na nunggu wasu nunggu tambata laga nunggu bon lutu toso bagdaba na lotu. Then comes a question, what is the church? The church is a missional. The church is missional. It must operate under the missional dimensions. It must grow healthy and productively. Kaya nga nakatakin na bakasama meka mandabekanda meka chuwebekanda yela mandabia kaba endabia toso ya chuna lotu chisu kemdusana nungu tokan dundab chungo na madao nga main gondo sala ko nung diwaswas singa moniti singa tusiti singa morumbuka do sala ko nung diwaswas do kaya nga chuya ni sambuli raw tunay abu sa tigo tinabe ka metarakin na bale oke mundo nang gali tomanang ana taka kimbe baga uci po pindakan na bale. That is the kingdom of God. Nanala. You are not there to be a businessman. No. You are there as a minister. And you have a calling to do God's work in that ministry. Kaya kambimbi sa tarao titu saya abu tagatu na pale. O de na abu ko Jisu Kristo na abu. O kenda nga endang gai literacu ko na pale ha me tau doko ni pale ha en rawata nga na kau ni kalom. Tolzani kambimbi o biendu siya pekan dan segala pun dendai. Daba me badori kesa nga ni verauti na kilage na kau ay tubig kanta. Sangkai bos sa kay balembal o Jisu meka na luka na kenawase pati nito suwan dua rayda. Dua na tui biya bawa bata kenan dua tala na tui. O kaya cuma sanan dua rosa bulu na undolu namatay balu. Ike tini.
Rosa ngabulu na undolu tini sanango. Ye daba me dakabo koe tini tiko na undolu me rao ni rabuta kina na rosa ngabulu na undolu. Kami sana bakangu. Binaka tina tubo ba binaka. Strategic planning is very important. You need to move strategically in terms of operations. Ngai kasi masuk na laut na kalau metoso iliu, metoso badaba nilele masuk besanan Tuhan tu lele juga. Even though the Methodist Church is the largest, the biggest denominations in this country. Unfortunately, some divisions and circuits are declining in membership. And we need to elevate the standard in order to grow spiritually. Kami sana berkamu, kami jangan nunggu itu kan ibu tertelengkasin tu sampai rongoda cikgu na ibu naon ni sengali bendai. Bekanda kata sana lain lo tua seleni barang cikgu bai. Yang abai kanda menda satu tuba, menda tosu talen dan dua talen na ikalau agiliu. Tosu badaba. Tosu badaba ni lele bo cikgu mesanan dua, anda lele cikgu. Sarawan ana masu, sarawan ana lolo, sarawan ana bakas sama pakayalo. Sarawan ni talabe tak talen dan dua talen ni batangan dengan ni kapakayalo. Kemudian na bakang na barong cungan na singalay bendai, kemudian ni barong cumai, nangan reba na lotu esle, sengan yo kaya toba pinakanon na bakasama, kaboboka. Theologically, no. The church needs something else. Apart from our knowledge, our theological understanding and knowledge. Engan reba na lutu eselena, kau bakayalo, metoso ginigiliw. Kesalebu ratu, tu balaka babinaka. Kesalebu ratu, zaga taki ku babinaka, sananggo merawani taba. Kaya na tini na undulungo, me pantabora na rus ngabulundul. Kau acungo na waingangan ni pipo matintaki. Bote acungo na ilati ni tatang kumagin na ibiti na waingangan ni pipo matintaki. Gay rawa ba? Rawa na matentu, rawa na manua, serawa na lotu. Awa ba bimbita kaniyangan mesandam bebata na lotu na manua kena matentu. Merawa ni rabuti na tata kalibungko. Rosa nga bulu cuko na undolu, tini cuko na undolu sanko. Kaya baka indam bebata, loma bata, tata bata na manua ngoy biti na kena beli utake, kena linga ni pengkarabi. E na rawa ni bantabori na rosa nga bulu na undolu. Kabasa ni kambimbiyo, biyan di siya fikan na segala bundinday. Sa kambimbiyo na itabi, liebong ngo na bibang bauti. Bimbi na ilalonggo, e na dhaka lebu, e dhaka pati ko na lotu wasalagi, na lotu ba Kristo, merabang bauti, oira na yatuliw ni dhaka ba lotu. Kambimbi na masima. Ya, ngai bada ba kesa seabu mai na masima na kena tuituina, adaba na ngai kenayanga. Itu na kenayanga, ko na kenayanga. Me birita ngai tumba. Birita tumba. Ana tiko na masima, bayata ni sa ruibula-bula binaka. Erau ni besauta kana masih manabe kaso sakani pinakana kene kana. Ngai baba ke bagasa kau lebi mai na kena tuitui na masih moya. Ya na bonu sa rai tu kina lutu esele na ngono.
Kaya saya una tuituina manamasi manangay ba tuituina tagitala na daba. Saya nga ningay dua tala na kanaya nga. Daba binabina ka na matsirong kung ba't di sona dorbo, sona ngonele oras ang meliwan na Centenary Church. Totok. Sarna ba tuituina tagatiko na irongo-rongo ni Sere kina matsiriliwong ko na lima tini ros nga ulutal na yung bagiliw. Ngay bada ba kesa seni bambauti ni taltala ena nona tambada ke nosos. Ngay daba lang na kitai, daba lang ni kola, daba lang ni kote. Ke baka sayali na masih mamay na kena tutuna. Wiritay ngay tumba. Wiritay ngay tumba. Kaya nga mela ko tumba. So ando siya nabaka sa malibong gawa na singalibong din dahil kimisarwa kamo. Na itabi tabang nga ang tanggarawan na loman lotu. Kaya o singan din na chiko kaya bunaw. Dakabat tiko wabinaka. Wataracho na tuituin na met tuituin na chiko nga mo bengarabi. Kaya uliuliu ni matasinga. Daw unaw. Daw takal tumasmasong. Garabat tiko wabinaka no mitabi. Kaya baka nga sa senga na tuituin na. Bay na masih mabula-bula binakang guri. Sana kayo siyang niyang. O sa tiniyan na ibunawan ng singalib ni Kuha. Karuan ng lesson ng Filipay na kilawasi ruan tikineli, mametiko en alomba mundo na yalongo katiko talanga bay Kristo Jisu. Kena bandewa babalangi wili kana nanda puni pola lebe bukena let his mind be in you all, which was also in Christ Jesus. Having the same mindset, the same attitude, the same vision, the same goal. Priority. Having that same mindset is very crucial, very important in the ministry. Daba mengole kina ba Jisu, balik na daba. O koya na banwa ngole chiku kino Jisu, ngole sarjunga na kabeltai. Christ is moving towards that cross. That suffering cross of Jesus Christ. And that is the way forward of the Methodist Church in Fiji. We must move, even though individually or collectively, we must move, taking that steps and move towards that cross. The suffering cross of Jesus Christ. Dosa nong itokan. Ngandre bana lutu esele mesa talape ta kana na pingrabi. Metalape na tapa. Lai ngana bosa lebu ta kana tatak. Lai na wawo ki may suba sing nikilay manone waswase lebu ta kana mutiko anu musos. Lai na complain sa sini rauta na kaunggo au sa kere me sa biso talago silesi be usala ko talento na binaka na bon way binaka ta kemene ko betiko enolomomdo na yalongo katiko talanga be Kristo kebaka sibe lim sabu na pasenda na talangase etiko beira na matanggali yalongo mera bandu ndonu chuki na kabeltai ena tumbu lutu sele kebaya lebu bekanda na lebu ni lutu sele e mabotu na lamanda ni ndabina kata menda raida na kabeltai Jisu kalau bako batake Jisu, then the church will grow to another level.
I am hoping and I'm praying that the church will move to another level if we unite as members of the Methodist Church and follow Christ's footsteps. Sa banu nitiko, and a lot of bimbi and single dai. Dona tambora pakalebo na numtumbula buana kalo. Beti ko na lomamdo. Dayalo Kristo. Nyada ni kalo na tamanda. Kaya na lubena. Kaya na lutambong. Kalo na andraw pas ngabul ko bitu di sere. Kremen da satu dake. Anomuni loloma lewu na klow na tamay ke mami. Loloma ni lubemo ni ko Jesu Kristo ina ba dengo ni alom ni na tambo. Mesa nonda yandu ani singa lewu ndai meka ko saranga ni mundu. Beni